nalokodo siya punang musim sa tili. Roday watot tayo manikan na. Roday ng poso. Alerang boy di ba ito ho na tamaha siya. Asari na utusan niya. Kang mau bernya mana? Ini katanya bisa kita bikin acara ininya, bisa kita bikin saputnya. Nanti sampai mana? Bisa Kalau bisa, bisa kain apa? Saputnya. boleh. Dari kita Lumban Raya. Mana? Itu. Ito Besi Alilingan mau saput ulos persirangan sa kami hula-hula mana puti na uli mana puti na din mau disaluhu pinoparmo selamat jalan madiho ito dalam oraji masalah pihami saluhu na taluhu bima di pinoparmo tong lima ito da selamat jalan madiho. Di Parbadia. Amen. Bidok Tuhatta Yesus Kristus. Ahudo hahihiyon. Dohok hanguluan. Na mangulu do na porsia diyaw. Nakpemate igana. Jala galup. Na mangulu. Jala na porsia diyaw. Na sotupa mate igana. Salilig ni Nilika. Martanyang panita. Aliyaman namin na di Banua Gidja. Umili hami doho. Ijulong do hami ro marhaporusan. Ay hodo kuboto hami. Para si roha jala parkolong roha na sumuro. Di boto hodo arsak nami. Ida hodo hami na makaliangi inanamyon. Ida hodo arsak dohot milu nami. Kumilala hami jorbun dohot kancing hamatian na magmubog kami. Ala ni dosa nami. Sondak pemahasi roham kebegasan rohanami. Patorang hatami Tuhan. Asa takta suboto jala kutiok kami hata baga-bagami. Pangulu rohanami. Marpide-hite tot ini. Asa parpakirimon kami di arsak ni rohanamion.
asa manoktong haborsion nami marsidio bantuho si Bangpa. Amin. Bapak sertifikat dan kamu juga bapak-bapak mereka. Jadi kamu harus benar-benar jadi bapak di rumah dan begitu juga permen saya. Ya, ini kata orang muda nih. Tadi yang meninggal ini. Tak udah ketemu orang mati kan itu di mana? Tapi itulah ini. Jadi tetap semangat, saling mendukung, berpegang erat. Kalau sodong, larang nahurang, kalau habis ya. Karena moral nang dah jalan dulu kan, dulu. Oke? Atau kau ada dulu? Atau? Kalian jangan lama-lama. Kalau kau jaga kamu. Dua-duanya itu masih potong di hari nangnya.